Mwaramutse neza nshuti mudukurikira umunsi ku munsi nk'uko bisanzwe aha ni kuri sheni yanyu Umucyo Hambo, tubazaniye amakuru muri iki gitondo. Ni amakuru y'imbuzi, ni amakuru ya beneri niyo mugiye kumva muri iki gitondo. Tuguhaye ikaze rero niba ari ubwa mbere, kandi niba ari ubwa kenshi udukurikira nawe tuguhaye ikaze. Rero inkuru tubazaniye ni inkuru y'itangazo rya beneri rya banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru y'igihugu iratanga imbuzi ku bantu bakoresha amafaranga y'igihugu mu buryo budateganyijwe, mu buryo butari bwiza. Mwagiye mwumva inkuru zagiye zisohoka mu gihe cyashize, aho bamwe bagiraga za pati ukabona bazidekoye, nizo badekoye, abandi bayashashe, abandi mbese bakayafatanya n'indabo mu buryo bwa dekorasiyo. Rero ibi ngibi nibyo tuje kubabwira kugira ngo mubyirinde, kuko ibi ni ibigize icyaha. Kandi numara kumva iyi nkuru mwihererekanye kugira ngo hatazagira ugwa muri iki cyaha kandi yarabimenye, ntazavuge ko atigeze abimenye. Rero niyo mpamvu banki nkuru y'igihugu rufite mu nshinga, urwego rw'igihugu rufite mu nshingano gucunga ifaranga ry'u Rwanda, iburira abantu bose kwirinda gukoresha inoti z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa bijyanye no gukora imitako, imirimbo no mu bindi byangiriza. Ibi byose ni icyo banki nkuru y'igihugu yaburiye abantu, yaburiye abanyarwanda bagiye bagaragazaho n'imyitwarire itandukanye mu bigendanye n'ibi bikorwa bari kubuzwa gukora. Banki yagize ati inoti n'ibiceri bikozwe mu bikoresho biramba, bikagira kandi n'ibibiranga bibiha umutekano kugira ngo amafaranga atiganwa, hagamijwe kurinda igihe azamara akoreshwa, kuzamura icyizere ifaranga ry'u Rwanda rifitiwe n'abaturage no gushishikarira kutajegajega ubukungu bw'u Rwanda. Beneri ikomeje kubona imikoreshereze idahwitse y'amafaranga y'u Rwanda, aho inoti n'ibiceri bikoreshwa mu gufunga indabo zitangwa n'impano n'ibindi bikorwa bijyanye no gutaka, gutegura cyangwa kurimbisha. Ibyo bikorwa n'abatunganya indabo, abacuruzi, abategura ibirori, abanyabugeni, abategura impano n'abakiriya babo. Mu bikorwa nk'ibyo usanga inoti zihinahinwa, zigafundikanwa, zigaterwamo utwuma dufatanya impapuro, zigafatishwa ubujeni cyangwa ubundi bwoko bw'ibifatisho mu rwego rwo kugira ngo amafaranga atangwe nk'impano mu birori no mu mihango itandukanye. Banki iragira iti ibikorwa nk'ibyo bihungabanya icyizere ifaranga ry'u Rwanda rifitiwe, cyane cyane inoti, bigatuma bigaragara nk'aho amafaranga atitaweho, birayangiriza, bikayatera ubusembwa bukabije, bityo hakabaho ingorane mu bikorwa bijyanye n'imicungire n'imitunganyirize y'amafaranga, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kubara amafaranga n'imashini koranabuhanga zibika zikanabikuzwamo amafaranga zizwi nka airtimes, kandi ari bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo gukwirakwiza amafaranga mu bihugu. Uko kwangirika kw'inoti gutuma zikurwa ku isoko zigasimbuzwa imburagihe, bityo bigatuma habaho igihombo kitari ngombwa. Beneri iributsa abantu bose muri rusange ko umuntu wese wangiriza amafaranga aba akoze icyaha gihanwa hakurikijwe itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30/08/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
beneri yakomeje gushyira imbaraga mu bikorwa byayo bigamije kurinda ubunyangamugayo bw'ifaranga ry'u Rwanda rikoreshwa, kandi izakomeza gukangurira abaturarwanda no gushishikariza abafatanyabikorwa kurinda ubuziranenge, imikoreshereze iboneye no gukomeza kuzamura icyizere cy'amafaranga y'u Rwanda afitiwe. Beneri yibukije ibi nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruburiye abatanga impano z'indabo zirimo inote mu bihe bya Saint Valentin ko bigize icyaha. Abashaka gutanga impano y'amafaranga barasabwa kubikora mu buryo bwubahisha amafaranga y'igihugu, kuko gutanga impano ari uburenganzira bwa buri wese uko abyumva, ariko bigakorwa mu buryo butagize ibyaha. Icyaha cyo kugayisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu giteganywa n'ingingo ya 221 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko ruramutse rubahamije iki cyaha rwabahanisha igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Murumva rero ko ibi bintu bigize icyaha, mugomba kubyirinda kuko ni bimwe mu bitesha agaciro ifaranga ry'igihugu. Rero bakunzi ba sheni yacu Umucyo Hambo, iyi nkuru tubagejejeho ni inkuru igamije kubarinda, ni inkuru igamije kugira ngo mumenye aya makuru, kandi mwirinde kwangiriza ifaranga ry'igihugu, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kugira ngo imibereho ikomeze kugenda neza. Nuko wirinda ibi bintu ubuzwa n'itegeko, kandi ubuzwa na banki nkuru y'igihugu. Iyi ni imbuzi ku bafata amafaranga nabi. Rero ntuzavuge ngo ntiwabimenye, ejo ukazisanga mu maboko atari ayawe. Nk'uko byumvise mu minsi yashize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashimangiye cyangwa se rwongeye kuburira abantu. Murabizi ko turi kwitegura umunsi wa Saint Valentin, bamwe bagiye banagaragara, bamwe bagiye banisanga mu atari ayabo kuko bafashe amafaranga nabi. Yongereho kubibutsa, beneri igihugu gikomeje kubibutsa kugira ngo amafaranga ntakomeze gufatwa uko buri wese abonye. Rero Imana ibahereze umugisha. Amakuru yacu nakagaruka turasubira. Shalom shalom.